Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз цитата которуу сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн окуй турган цитатабыз бул Билл Косби деген америкалык актер, режиссер, сценарист, юмористтин цитатасы болот. Ал киши мына мына сүрөттө турган киши. Ал эмне деп айтат? Көңүл бурабыз. لا أعرف ما هو سر النجاح لكن السر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع деп айтат. Аракеттерине көңүл бурдуңуздар деген ойдомун. Дагы бир сыйра башынан окуйм. لا أعرف ما هو سر النجاح لكن السر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. Мына ушундай аракеттер коюлат. Эми кандай которулат? Ал айтат: ийгиликтин сыры ал эмне экендигин билбеймин. Бирок ийгиликсиздиктин сыры ал бардык адамдарды разы кылууга аракет кылуу деп айтат. Байкадыңыздар кандай которулушун? Бир аз татаал сүйлөм. Көңүл бурабыз. Ийгиликтин сыры ал эмне экендигин билбейм. Бирок ийгиликсиздиктин сыры ал бардыгын разы кылам деп аракет кылуу дейт. Эми бул цитатанын грамматикалык талдоосун өтөбүз. Ла бул харфу нафия. Мындай айтканда фейл мударини таната. Ла харфу нафия мабни аля сукун дейбиз. A'rifu fe'l mudari marfu'un bid damma. İçinde ana damir mustatir var. Damir mustatir fa'il bolat. Ana ma bolsa bul allazi manisindeki ismul mavsul deb aytabız. Ismul mavsul. Anan bul ismul mavsul nol sila mavsula bolup eko birigip la a'rifun nes bolat maf'ulun bihi bolat. Emi bul kийинки madan kийинки сүйлөм болсо no huwa bul mubtada bolot. Mubtada bolot. Damir munfasil fi mahalli raf ne mubtada. Fathaga mabni. Sirru bolsa bul xabar bolot. Jana bul mudof bolot. An-najahi mudofun ileyh bolot. Жақшы көңіл бурдуңуздар деген ойдомун. Кийинкиси лакинна. Лакинна бул билесиздер иннанын ахаваттарынан. Инна бул жумла исмия кирип, мубтадан өзүнө исим кылып аны насып кылат. Хабарды өзүнө хабар кылып аны раф кылат. Эми бул жерде лакинна деле ошондой кызматты кылат. Ошон үчүн ол жерде сирро деп окуп атабыз. Сиррон фашали. Lakinna sirnal fashali deb o'qib o'tamiz. Sirro bul lakindan ismi, al fashal bo'lsa sirronun mudofun ilayhi. Emi lakinnanın ismini bildik, al sirro ekan. An xabari qaysi desek, nol huvadan keyingi kelgan süylem. Emi huwa bo'lsa o'zuncha bul jaqdan beri bir süylem bo'ladi, al lakindan xabar bo'lib o'tadi. Emi huwa bo'lsa bu yerda mubtada. Mubtada bo'ladi. Jumla ismiya qayra bu yerdan boshlanib o'tadi. Huwa mubtada bo'ladi. Muhavalatun bo'lsa xabar bo'ladi. Anan bu muhavalatun degan söz, bu mastar. Mastar gede fe'ldin amalın kılat. Bunda aytkanda fe'lge o'xshash faildi, maf'ulun bihdi talab qilib, ani misol uchun maf'ulun bihdi nasb qiladi. Bu yerda muhavalatun degan mastar fe'lin amalini qilib o'tadi da nol irdoa deganda ne qilib o'tadi? Maf'ulun bih qilib o'zini nasb qilib o'tadi. Bu muhavalatun degan so'zning nesi? Maf'ulun bihi. Jana bu qayra mudof bo'ladi. Al jami'i bo'lsa ne bo'ladi? Mudofun ilayh bo'ladi. Mana ушундай не кылынат, талданат. Эми кайра бир сыйра окуп, которуп коебуз. لا أعرف ما هو سر النجاح لكن السر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. ийгиликтин
iyigiliktin sırrı al emne ekendigin bilbeyim. Birok iyigiliksizliktin sırrı al barın razı kılam dep hareket kıluu deydi. Muna uşunday kotorulard eken. Sitatadan özüңüzdөрgө gerekli paydany aldыңızlar degen oydomун. Muna şu menen bizdin sabagybız бүтөt. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.